Yes, ikaze nanone kuri Kigali Real News ni ku isaha y'isa munani aho tuzanye updates. Ni ibikomeje kugaragara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho magingo aya Ibaraka ari ibicika. Ni mu gihe kandi M23 ishinzwe ikintu gikomeye mu mujyi wa Uvira. Ni mu gihe kandi M23 bavuga ko ndetse ishobora kuba yariyunze kuri MONUSCO. Nakubwira ko agace FDNB ikomeje kugenda ikoramo ibitendo bitandukanye uri bukamenye. Ni mu gihe kandi Kinshasa igikuba cyacitse aho uwo twavuga umwe mu ba hafi wa AFC bamukaciye. Ibi byose n'ibindi ku mirongo y'imbere y'urugamba biri kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni mutwemerere tuze tubibagezeho nk'uko twabibasezeranije. Ni update nshya ziba zigarutse kubiri kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nje muri kumva ndi Damien Umugisha, ntabwo ndi njye ndi kumwe Abishuti John. Abishuti John, wiriwe neza? Wiriwe neza. Ibintu byabaye ibindi. Yego. Dutotorere akantu ko kandi utujyane Ibaraka, utubwire ibyaye mu 23 by'ishinzwa, ukomeze mpaka ugere ni Kinshasa turebe uko situation imeze. Yego, reka duhere hano Baraka. Bivugwa ko umutwe w'ingabo z'Abatanzania hari, kuko urabizi ko ari deployment yabo yari hari nyinshi, ariko mu bihe bitambutse byagiye bivugwa ko izi ngabo hari ibikoresho zari zazanye bya tirari, imbunda ziremereye. Kandi urabizi ko cyane cyane ni ikintu kizwi kuri Tanzania mu buryo bw'imbunda nini yari yubatse bihagije. Yari yazizanye muri aka gace rero kugira impungenge ko bitewe n'uburyo imirwano icyo gihe yari yifashe, ibona ko ishobora kuhahombereza intwaro kandi zari imbunda zihenze, biba ngombwa ko izihungisha zisubiza i Burundi. Ubu biravugwa ko rero yahuye n'ikibazo cy'uko yabaye nkaho yagerageje gusa naho yataka kubera kwikanga ko M23 yari nisatire mu bice bari barimo za Makobora, ariko biravuga ko bahuriye n'uruva gusenya, kuko imbunda babaye nkaho bacyura zabaye nk'izikenewe bitagishobotse, kuko bivuga ko M23 yabagabyeho igitero nayo yabibaze neza izi bikoresho bafite. Ahangaha bahahuriye n'ikibazo cyane kuko habayeho guhunga. Bivuga ko bashobora no kuba aka gace barimo bagabyeho igitero bashobora kuba bagatakaje bahunze. Ni amakuru turi buze gusasanura neza ku buryo bigaragara ko aha hantu M23 yabihagenzura ku buryo baba bahahombye ari bo babyiteye, kuko nta mugambi wo kugabwaho igitero bari bafite, nibo basa naho babitangije. M23 mu kugaruka muri kara gace ka Uvira irashinjwa ko ari ubwicanyi bw'abasirikare 5 ahagaragaye ari imirambo, ariko ntihamenyekana amakuru neza y'uwaba yabishe. Bivuga ko harimo n'abasirikare bakuru, ariko biravugwa ko ari mu 23 kuko ari Wazalendo cyangwa FDLR na FARDC barimo hariya, bo kubwabo bumva ko nta wundi wabakora ubwo bugizi bwa nabi. Niyo mpamvu ubona ko cyari icyaha basa naho bashyize kuri M23, ariko ntago wakibara nk'icyaha kuko karana agace karimo intambara kandi n'abasirikare, keretse ndiyo biza kuvuga ko ari abaturage bishwe atari ingabo, kuko ni ingabo. Kandi urabona ko ibitero bya hato na hato hariya bibaho ku mpande zose. Iki ntago numva ko cyaba ari ikirego, kuko nta kazi kandi ko igisirikare kimera mu gihe cy'intambara. Nyine ubwicanyi ku musirikare ku wundi ni ikintu gishoboka. M23 ahangaha ni mu buryo bw'uko yanze ko MONUSCO iza muri kara gace kagoma kuba yakoresha kiriya kibuga cy'indege. Yabihakanye cyane, ndetse ku buryo byabaye nkaho yashyizeho akadomo ko bidashoboka, kuko urareba ugasanga hatarimo gusobanuka neza kuri MONUSCO na barabacancuro bari Uvira. Urabona ko aho uriya muyobozi wabo asa naho afatiwe, byavuzwe ko nyuma yaho hadiployinzemo abacancuro benshi ku buryo budasanzwe, kandi baje gukoresha ziriya drone. Haribazwa rero impamvu MONUSCO yo isaba kiriya kibuga cy'indege cyagomba kuba yahifashisha mu buryo bwo kuzana ibikoresho, ndetse ikanasaba ko igomba kubanza kujya gukora ubugenzuzi nk'ubutasi ikoresheje indege, kureba ko Uvira hatekanye nta kibazo gihari. Ababikurikirana barareba ugasanga gute ibyo bintu bihurirana
irajya gushaka umutekano mu kirere kiriya kirimo drone zihora zijya kurasa minembwe ziturutse mu bice bitandukanye kandi zigenzurwa n'abantu bari Uvira, ugasanga ntago bisobanutse kuri M23 ari mpamvu ubona ko yafashe umwanzuro wo kwanga ko kiriya kibuga cy'Igoma gikoreshwa. Ubwo bo bakoresha ubwo butasi bwabo bw'indege bajya Uvira, ariko bagashaka kandi bahagurukira hatari Igoma kuko nta mutekano abayigenzura muri kara gace baba bafite. Kandi twasa naho tugarukaho ni inkuru ivuga ko uyu Lieutenant Colonel Mihigo yakoreraga Kinshasa muri government muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, biravuga ko yafunzwe, yaba yafashwe iri joro ryakeye akaba yafunzwe, ariko afungwa n'abasirikare barinda Perezida Tshisekedi kuko ni umutwe umurinda, ubuyobozi bwawo nibwo bwamufunze. Umugabo yakoreraga muri leta anamaze igihe, ariko ashobora kuba batari bamusobanukiwe yenda amakuru, aribwo asa naho atahutse ko avukana na General Laurent Nkunda, kandi uzi ko Kongo imuzi cyane bihagije, ndetse yanamukatiye no mu nkiko. Uyu mugabo yakoreye muri RDC ndetse na CNDP kuko ni imitwe yabaye nk'iza ikurikiranye, yabaye mu gihe kinini. Ni umuntu wari uzwi, ariko hakunze gukoreshwa izina rya Alias Seko, niyo mazina barazwiho. Iri rya Mihigo ntabwo rikunda gukoreshwa. Rero biravuga ko yafashwe, ariko bivuga ko n'abayobozi bari kumwe nawe bagiye bayoborana bamuruta, bari nk'abayobozi be, harimo abagiye bafungwa benshi baranarekurwa batari mu kazi. Rero ubu hari amakuru maremare yabaye nkaho yatanzwe kugira ngo babashe kumenya uwo ari we n'inkomoko ye. Byanze bikunze urumva ko nta kindi cyaha kindi ari kuregwa yazize, ubwo arazira ko babyita ko ari maneko kuva avukana n'umuntu nk'uriya wayoboye uriya mutwe ari wo waje gusa naho uvamo 23. Urumva ko ni ibintu bikomeye nyine mu ifatwa ryo. Urumva harimo ikibazo, kandi urumva ko Kongo ni igihugu kizwi mu buryo bwo gufata abantu nk'aba ngaba. Ni amahirwe kugira ngo abe yabasha kuba yagezwa mu nkiko. Kugira ngo ni amakuru tugiye gusesenguraho neza mu buryo burambuye. Yes, ni ikibazo gikomeye cyane, ndetse ubona ko ari tacticoma itari buze korohera MONUSCO n'amayeri n'amacenga bashakaga gukina AFC, aho bashakaga ko kuva ikibuga cy'Igoma kimaze iminsi, ubwo bashaka kumenya tekinoloji ndetse no kwinjirira iki kibuga, kuko bivugwa ko noneho nyuma yaho MONUSCO hatowe itegeko ko noneho bazajya barwana, kandi ubundi bitari ririmo bazajya barwana n'umwanzi, ubundi ntibyari birimo, ntabwo byarimo. urumva ko ari igikorwa gikomeye kitari buze koroha, kandi usibye na AFC yanze wenda ko bahagurukira hariya, nakubwira yuko n'abaturage mu mujyi wa Uvira bavuga ati ubundi aba baje gukora iki? Ni ukuvuga ngo MONUSCO uburyo yari imaze imyaka igera muri 40 ndakeka ari 30 muri Kongo, ntiyigeze ihabwa iyi chapter 7 yo kuba bemerwa kurwana. Ni ubwa mbere byabayeho, kubera ko ibi bayobemerera ari mu gace kandi karimo imitwe itandukanye, banavuga ko nta discipline. Urabona nka Wazalendo ntabwo MONUSCO yahagarara imbere ngo ivuge ngo ni umuryango mpuzamahanga ngo kuwurasaho ngo ibyaha ngo by'intambara, ntabwo. Nta discipline bara n'abasivili bigize abasirikare. Niyo mpamvu babaha uburenganzira bwo kurasa no kuba barwana bibaye ngombwa, kuko babazi ko bari gukora mu duce turimo ingabo zidafite discipline. Yes, nibyo. Ariko nubwo ibi byose biri kuba, ndetse bwana Bishuti mushimire, ariko tunyarukire mu Minembwe aho komba zikomeje kuba komba, ndetse ubona ko za Kalonge, Kakenge, Karingi, ubwiza hani muri Mwaye Plateau hamaze kwigarurirwa n'aba FARDC na FDNB. FDNB yashyizemo imbaraga, ndetse ikaba iri kuvuga ko iri kurwana ku munota wa nyuma, bitewe n'uko bavuga ko umuryango cyangwa inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bw'u Burundi bw'abadede n'ubundi bari muri biriya bice. Urumva ko bafite ubwoba, bari kuvuga ati dukubita Abarundi, ndetse bikaba bivugwa ko ngo Red Tabara ishobora kuba ariyo
iri kwihimura ku ngabo z'u Burundi kandi babeshya mu by'ukuri. Ikigaragara urabona ko biri bube bibi cyane, ndetse ubona yuko aba FDNB bafite ukuboko gukomeye, ndetse wabonye ko aba TPDF bagarutse, ubona yuko intambara twari twiteze ko igiye guhagarara bitewe n'ingendo perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amaze iminsi ajyamo. Twari tuzi ko wenda hari agahenge bigiye gutanga, ariko urabona ko noneho ibintu byabaye ibicika. Impamvu ikomeye rero ni ukubera yuko harimo icyo kibazo, noneho Neva ari kurwana avuga ko ari kwirengera, ndetse ubona yabishyizemo n'imbaraga nubwo atorohewe mu gihugu cyamo hagati, ndetse ko bitari buze kumworohera ku rwego rwo hejuru. Magingo aya urabona ko igikuba cyacitse mu bice byo muri Sud Kivu, aho no muri Nord Kivu ubona ko ibintu byubuye kandi byakomeye. Bwana Bishuti, urabona ari iki turi bwitege muri ino minsi kubona ko urabona ko muri aka gace ka Minembwe, urabona byanze bikunze abarundi basaga naho bakajije umurego mu buryo ki babonaga ko hari ikintu kidasanzwe bashaka gukora hariya cy'impinduka, ndetse binakomeye cyane. Ariko urabona biravuga ko bahazanye imbunda ziremereye, bafite nawe ukikanga ko bashobora kuzihatakariza. Nk'umunsi w'ejo hashize wumvise ko n'ubundi ku nshuro ya kabiri none indege zongeye gufata imirambo nanone zitwara i Burundi. Inavuga ko iyo ndege bwa nyuma yanarashweho ikagwa ku kibuga cy'indege n'ubundi cy'Ibujumbura, isa n'igiye kwaka, isa naho yashimirijwe. Ari naho wumvaga ko ejo habaye ikibazo cy'uko bikanze ko Burundi haba harashwe. Ni ikibazo cy'indege yari yarashwe irasirwa muri kiriya gice, igerayo nyine ifite ikibazo, irindirwa hari ikibazo. Bivuga ko yahubatse ngo imbunda zikomeye ziri gukorana na drone. Drone iragenda ikagenzura agace bashaka kurasa, bigakonektana n'imbunda nini bafite, bakabona kurasa ahantu neza bahazi banahareba. Rero biravuga ko iyi mbunda M23 isa naho yamenya amakuru neza ko ihari, ikora ubutasi bwayo, yohereza y'abasore bakeya bagerageza kugira ngo bayigarurire, ariko ngo bahasanze uburinzi bukomeye. Urumva n'imbunda barasaga, ariko bari batarakura amakuru yayo y'uburyo ikoreshwamo. Rero urumva ko byanze bikunze ku bw'iki kintu haraza kuba operasiyo idasanzwe. Mu makuru aza dushobora kuyumva ko harabisibaniro kubwo kuba bakeneye iyo mbunda yari maze igihe ngo ibazengereje, noneho nabo bakaba bumva ko hari ubwirinzi budasanzwe, kandi n'imbunda ikomeye itakwimurwa uko wiboneye. Bivuga ngo hatabaye imbaraga n'ubwirinzi bukomeye mu buryo bwo kuyirinda ku Barundi, bashobora kugira umwaka kuyihatakariza bitewe na force ya M23 isa naho yubatse muri kara gace. Yes, sawa. Gusa ku mirongo y'imbere y'urugamba ibintu bikomeje kuba no mu rwego rwa politiki naho ni bombarade, bitewe nuko hano twari twabwiye uburyo Louise Mushikiwabo perezida Tshisekedi agishaka guhura nawe, ariko ubu tuvugana Louise Mushikiwabo yongeye kuvuga ko guhatana n'umunyekongo mu matora ya OEF, ibyo ngibyo ibyo yagezeho na coup d'etat, ibyo byose nta kibazo bimuteye, ndetse Mushikiwabo yavuze byinshi. Muri ibyo byinshi reka tubabwiremo bikeya. Ni umunyarwandakazi Louise Mushikiwabo ashobora guca agahigo k'umunyasenegale bita Abdou Diouf ko kuyobora umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa OEF manda 3. Nyuma yaho muri Mutarama 2026 guverinoma y'u Rwanda yongeye kwemeza ko izongera gutanga uno mukandida wabo. Icyizere cy'intsinzi kuri Mushikiwabo gishingira ku kuba ibihugu byinshi byo muri OEF byarashimye umusaruro w'ibikorwa bye kuva yatangira kuba umunyamabanga mukuru w'uyu muryango muri 2018, bikanamwisabira kongera guhatanira uyu mwanya mu Gushyingo 2025. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntiyicaye, yemeje ko izatanga umukandida uzahatana na mushiki wabo. Ubu iri gushaka ibihugu by'inshuti byazamushyigikira. Nyuma y'ibi byose bizasobanukira mu nama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma
ya OEF izabera mu mujyi wa Phnom Penh muri Camboge mu Gushyingo 2026. Mu gihe habura amezi 9 ngo habeho amatora y'umunyamabanga mukuru wa OEF, Jeune Afrique yaganiriye na mushiki wabo kuri byinshi birimo icyemezo cyo guhatanira manda ya gatatu, ibikorwa bye muri uyu muryango na gahunda yawo yagutse. Jeune Afrique kubera icyo yamushakiraga kumubaza agira ngo ibaze mushiki wabo icyo gahunda yiwe, Jeune Afrique iramubaza ati niyo mpamvu ushaka guhatanira manda 3. Louise mushiki wabo yashubije avuga ko abishaka kandi akunda ibyo akora, ngatanatekereza ndetse ko agifite umusanzu mwinshi wo gutanga muri ino manda. Ibi bigaragaza urwego rwa diplomasi aho leta iharanira demokarasi ya Kongo yagiye isenya ndetse inavuga ko bagomba gutsinda uno mushiki wabo bitewe n'ibikorwa bigenda bigaragara, ariko mushiki wabo Louise yafashe icyemezo cyo guhatana manda ye ya gatatu ku buyobozi bwa OEF nyuma yo kubisabwa n'ibihugu byinshi bigize uyu muryango. Urabona rero ku rwego rwa diplomasi n'ubundi uriya mudepite aho yatangaje ko ibibazo bibera muri Kongo bikomeje kugenda bivugwa n'igihugu kandi nyamara hari ibintu bakabaye bakemura, ndetse bikaba byaragarutsweho na Nduhungirehe aho yavuze ko ibi byo gukoresha abacanshuro mu bihugu bitemewe kandi ndumva twarabibabwiye, ariko ukabona ko ino muryango mpuzamahanga nta kibikoraho magingaya, bisa nkaho ntacyo bivuze. Urabona ko ari ya ntambara y'akarere n'ubundi twagiye tugarukaho bwana Bishuti. Urabona bishobora kuza koroha bitewe n'uko magingaya igihugu cy'u Burundi urabizi ntago kiri kunga ubumwe, haba kuri Kenya haba kuri Uganda, ndetse umwanzi ukomeye bakaba baramugize u Rwanda. Kimwe yuko Kongo yufatanyije n'abarundi kandi bakabisanije na Tanzania, urumva biri busatira iki bwana Bishuti? Yego, ugereranyije n'ibyo imiryango mpuzamahanga ibivuga ndetse na biriya bihugu byo mu burengerazuba bw'isi na Amerika, ubona ko batayobewe neza ko gukoresha abacanshuro ari icyaha nta nubwo binemewe nyine, ariko mu ntambara yahari urabona ko aribo bantu barimo bafite imbaraga zikomeye. Rero mbona ko haba harimo nk'ikintu kimeze nk'ubugambanyi kuba Amerika idashobora kuvuga ngo yohereje ingabo zayo muri FARDC muri diro badirinzeyo yaba y'amafaranga cyangwa ibindi ubundi bufasha cyangwa amabuye. Rero mbona ari nkaho iriya listere bikoreshereje kuba abacanshuro baraje muri buriya buryo, ariko hari communication bafitanye, kuko urabona ko bagenda bagwiza imbaraga n'umubare wabo n'ibikoresho biza ku bwinshi, kandi ubona ko aribo batuma iriya ntambara isa naho igira imbaraga igahindura n'isura. Urabona ko baza kuba batayirimo nta drone twari kubona muri kiriya gice, hari kuba zirasa muri buriya buryo budasanzwe, zirasa abaturage n'ingabo byose, ariko byanze bikunze ntabwo yaba atari ubugambanyi buriho kuri buriya rwego, ku buryo ubona ko ziriya leta zose na biriya bihugu bigenda bivuga kuri uriya mugabo abyukiramo buri munsi ajyayo ashaka amakuru ashoboka yose bitewe n'ubufasha ashaka. Ubona ko nta gihugu na kimwe gitanga inkunga igaragara ku maso twavuga ngo yenda Ubufaransa bukoze iki, ariko sapoti yose izajya ica muri ziriya nzira z'abacanshuro. Niba ari intwaro zigezweho zizajya zica muri iriya nzira. Urumva ko intambara iri hariya rero ntabwo ari intambara yarangira gutyo gusa, bitewe na biriya bihugu bifitemo inyungu nyinshi zitandukanye, yaba Ububiligi yaba Ubufaransa yaba Amerika. Urabona ko hariya buri wese ashakayo ikintu. Hari n'ibindi bihugu tuba tutanazi ndetse byanze bikunze bishobora kubikora. Yes, ni ikibazo ndetse kinagaragaraho. Nakubwira ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yongeye kugaragaza ko nubwo leta ya Angola yifuje agahenge gashya, ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bushobora
kutabwubahiriza kuko kuva na mbere nta bushake bwa politike bagaragaza. Hashingiwe ku bubasha perezida wa Angola João Lourenço afite nk'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, yatangaje yifuza ko aka gahenge kazatangira kubahirizwa tariki ya 18 Gashyantare 2026 mu gihe hategurwa ibiganiro by'amahoro bihuza abanyekongo. Ni kuri uyu wa 12 Gashyantare Minisitiri Nduhungirehe nubwo n'uyu munsi n'ubundi, aho yatangaje ko muri 2024 hateganyijwe agahenge inshuro ebyiri. Muri 2025 hasinywa amasezerano atandatu y'amahoro cyangwa ayo kubahiriza agahenge, ariko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itigeze ibyubahiriza. Yavuze ko bashobora guhora mu masezerano y'amahoro cyangwa amatangazo y'agahenge, ariko mu gihe Kinshasa itagaragaza ubushake bwa politike bwo guhagarika ibitero by'indege n'iby'imbunda nini, mu gihe Perezida Tshisekedi akomeje gutsimbarara ku gisubizo kidashoboka cya gisirikare, umuryango mpuzamahanga ugakomeza kwirengagiza ibikorwa bya Kinshasa mu gihe irega kuri aya masezerano yose bizaba impfabusa. Ibi ni ibitangajwe na Nduhungirehe. Leta ya Angola yatangaje icyifuzo cy'agahenge nyuma yo kwakira Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi. Umuhuza washyizweho na AU Florent Sanzima Gansimbege n'umwe mu bahuza bashyizweho n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC n'Afurika y'Amajyepfo SADC Olusegun Obasanjo tariki ya 9 Gashyantare 2026. Ibi rero biragaragaza ko ndetse byemejwe ko ngo tariki ya 9 Gashyantare Perezida wa Angola yari yakiriye n'ubundi Tshisekedi n'abahuza bo muri Afurika. Ibi ni byagiye bigaragara, urabona ko ibi ngibi Nduhungirehe akomeje kuvuga ko leta y'Kinshasa n'ubundi idafite kuba yakwemeza ibi ngibi. Ni amakuru yaragezweho kuri ino saha. Reka tubashimire tubifuriza amahoro ndetse n'ubuhagarike, abarwayi mbifuriza kurwara ubukira, ibihe byiza.